Clever wari wazamutse mbere ariko okay Clever Ego ko agapaho niwe nagira juste ngire intervention ku byo yavuze. Sinzi ko munyumva. yego ariko muribuke ko turi kujya kuri conclusion none kugira ngo tunatange n'umwanzuro tunatange ni ese ibihugu byacu twibakosora iki urubyiruko dukosora iki kuko turi kugana ku musozi kuko ibi bintu biri kubera muri Tanzania twavuze ko bikwiye kuba isomo ku bindi bihugu byose kuko niba Tanzania yari stable ishobora kumera kuriya ubwo ugira ngo ibindi bihugu byo murabyumva rwaje hano muri space aratugatara ibihugu byicariye ku birunga kandi koko ntabwo ababeshyi bitarimo intambara birimo amoko ubukungu ikinyuranyo cyo ibintu byinshi cyane reka Clever komereza ahubwo mwibuke ko turi kugana ku musozi no gukoresha igihe neza tunatanga n'umurongo Murakoze sinza no gutinda no kugaruka gatoyi ku byo abandi bavuze nko ku byo agapaho yavuze avuga ati urubyiruko se ruhagarariye iki yagira nibutse ko urubyiruko muri Afrika y'iwacu niho hantu hari no byita mu gifaransa jeunesse ikiri y'abantu bato ku isi uko mirongo hafi 85 ku isi bakiri bato bari muri Afrika cyane cyane muri Afrika y'iwacu kuko iyo uvuze Afrika hari ahandi tuza kwisanga abirabura aribo bose n'abanyafrika ariko muri Afrika 85 bafite imyaka 25 ivyo ni ibintu bifise insiguro nyinshi cyane kuko telefone nta myaka 20 iramara no kuvuga yuko ubwo rubyiruko rwose ntirukiri muri za generation nimba umuntu afite imyaka 40 ubu ntari muri generation turimo nico bita generation Z ni generation ya internet ya communication ya connection ya ibintu byose mushaka kumva yuko the world can just be defined ico kintu sinzi ko yakivuze yibeshe kuko yavuze ati mu Rwanda ngo urubyiruko se ngo canke ngo muri Afrika rungana gute kugira ngo no iki ni ikintu abantu bibesha ko cyane kandi nico kiri guhindura ibintu urubyiruko rufise imyaka 30 ari 90% muri Afrika rwose rukaba rutakuriye muri za jendi mukuru kw'abantu bafite imyaka 30 ndabarisha imyaka irenga 20 izo izi generation za internet nazo nigeze nkuriramo nazo narinzi ariko abantu bazizi bakiri bato bafise ndemera ariko bafise ingufu kuturusha cyo n'ikintu abantu bakuze bategereza kwemera ko abantu bari batoyi bafite ingufu kuturusha kuko baguriye muri monde twe tutakuriyemwo ikindi nagira nsubire kuganiraho ni kuvuga ko ngo akazi ngo ari abantu bagiye barafata topic baransinga ku Rwanda ngo u Rwanda ngo abaturage ngo benshi ngo ni abo ngo abakiriye abajene ngo niyo bafise ngo inshingano mu buyobozi bw'igihugu ubuyobozi bw'igihugu babugizwe n'ibice nka 15% ya population ubuyobozi buriya ntiburenza 15 none 85 baba bari abo si abantu bo kwitekerezaho ico ni ibintu byo kuganira ari subject ni naco kibazo kiko kiraba muri Tanzania kuko arabazi ikibazo nico muri Tanzania abantu bibaza yuko nimba ubuyobozi bw'igihugu bwocamo abajene ugasanga n'abajene bo bari mu buyobozi kandi ubuyobozi ari 15 ugasanga igihugu Claver mwungane wenda Karimbe naza kuza gusoza muri conclusion ashaka kuza kutubwira burya gushyira urubyiruko mu myanya sibisobanuye ko ikibazo gikemutse hari n'urubyiruko rw'ingoma amashyi urubyiruko rudashobora kunenga rudashobora gupropose ibirongo bizima urubyiruko mbese rwo kogeza nabwo ubutegetsi kuko wenda hari utuntu runaka bari kubahereza nirurebe wa muturage wo hasi wo bazamukanye kugira ngo rwumva agenda cyo nacyo tujye tukibuka yuko se turababona ariko bamuririmbisha indirimbo nyine y'urwango iki byose akabyikiriza cyangwa se y'intambara ntagire ya logique yiwe murakoze cyane ikibazo kiri hano ni ikibazo cya aba bana batoyi bariko barazamuka twe turashaje ko genda barusha imyaka 30 bafite imyaka 25 nta bana batoyi bariko barazamuka kandi bafise access ku makuru yose yo ku isi babonye abantu bajabuka
iyi mer Mediterane bagenda gushaka ubuzima hanze, banse kuja kwiyahura hanze, bavuga ati kuri iki twiyahura dufise ibihugu ni vyacu. Bafise internet, babona ubundi buzima bwo hanze, barabona Ubuyapani uko butera imbere, ko Ubuyapani akarorero k'Ubuyapani karusha na Amerika, kavuga ati iwacu tubura iki. Umwe yabaje n'ibibazo je nanse no kwishura, kuko iyo uriko uragereranya ngo Tanzania n'ibirometero kare hafi 900 na Ubufaransa ibirometero kare hafi 600 na Ubudagi Germany ibirometero hafi 300 n'ibindi gutyo. None urambwira ko igihugu gifise ibirometero 900 kigira ubuzima bubi bw'abaturage bari mw'ibarabara, uraba uko bambaye, kuko Germany abantu barayizi, uratembera Germany ukabona abantu baho, tembera Tanzania urabona abantu baho. uri kuvuga ibintu byiza ariko reka duhe n'abandi umwanya Nagira meze gatoyi kugira just for people, calling people, kugira ngo abantu bumve ikibazo dufise aho gihagaze. Ikibazo ca leadership ni ikibazo cyo muri Africa in general, kandi ikibazo cyo guhindura amatwara yateza guhinduka, kuko sinko ndaremesha abantu bashikiye ubutegetsi buhari ubu mu karere ko jinzi nizo bwihanganira. Murakoze. urakoze. Reka tugushimire Kave agira ati rwose ati uko byamera kose ataba abayobozi bo mu karere, nicyo kintu twahoze turimo turanibaza, ndetse aba bandi bo bari buze koroherwa. Reka duhe umwanya Paul, byo byose hari icyo yigeze gushaka kubaza Karimbi na Kavere cyangwa se n'izindi intervention zisanzwe, ubundi dukomeze n'abandi. Saa 5 turaba twafunze, nyamuneka murase ku ntego. Urakoze kunyumva? Yego turakumva. Reka dutekereze tunasoza, tugaruke mu karere dutuyemo. Mfite amahirwe, Burundi ndahazi, Kongo ndahazi, Uganda ndahazi, Tanzania ndahazi, aho ntazi ni Kenya, aho hose ndahazi. Ese mwari muzi ko ubuhanganyi bwa Tanzania n'ukuntu muyivuga, muzi ko ari ahantu ugera n'imodoka Tanzania abantu bagahunga bakiruka, imodoka barayireba bagahunga. Tanzania hari ibibazo byinshi bikomeye, utahazi ntabwo wabimenya. Rero genzi bundi irashaka iki? Ese irashaka umuyobozi mushasha cyangwa irashaka ubuzima bwiza? Niki ishaka? Kuko niyo genzi muri mu muhanda nta numwe muri bo bayobora igihugu. Icyo bashaka si umuyobozi mushasha, icyo bashaka ni uguhindura ubuzima bwabo. Hari umuntu wavuze ngo production. Perezida Kagame yagiye gusura KIST, ngira ngo KIST. Umunyeshuri wiga mekanike, wiga engineering, aramubaza se ibyo bintu tuzabikora gute? Haramubwira ngo wowe ko naguhaye amahirwe yo kubyiga, ahubwo ninjye kubaza wowe uzabidukorera ryari? Baguhaye amashuri, baguhaye mitiweli, baguhaye amahirwe, ntabwo bavuze ngo ugomba gukomoka hanga kugira ngo ubibone. Baguhaye akazi, ushobora gufungura company ya mu masaha 4, ntuse wajya mu muhanda ushaka. Ni kuvuga ko hari ikintu tugomba kwiga. Ngiye ntabwo ibi bihugu byose ndabizi, byose ndabizi. Urubyiruko mugende muri statistique, kuko ninyibabwira umuntu wenda ntabwo mwayemera. Mugende muri statistique mu Rwanda. Ese Paul tararengaho ibyo ni nabyiza pe, ibyo turanabishima, ariko kwiga ibyo nibyo niyo campaign ya twifungura mu masaha ni koko niho buri inzira ibirangira kugira ngo uzabe successful ibyo bigeraho, kuko turabibona. Nibyo ndimo kuvuga hano. Ahandi ndimo kubabwira mu bindi bihugu, kugira ngo abantu batamva ngo urubyiruko ruba rwarenzwa hari ngo kuko n'umuntu hari igihe umuntu asinda amahoro. Reka nkubwire, umva, reka nkubwire, ibyo bihugu byose byo muri Afrika ya hagati byose ndabizi. Hari abantu batariho, ntabwo bariho.
rero genzi ubundi abafaransa bavuga ngo ventre enfamé na pas d'oreille. Uyu muntu arakaye ararakara ajya mu muhanda, ariko dutekereze ahantu wiga ukagera mu rwego ushaka, ushobora no kubona bourse batavuze ngo uvuye aha uvuka aha, ushobora gufungura societe mu masaha 4. None agapawo menya hari ukuntu dusa n'abari turi kunanirwa gutandukanya. Twarebaga hanini se ibigenzi zikora birakwiye ntibikwiye, ese ubundi kuki ziba zagezeho zibikora. ariko ibyo ndi kuvuga siniri kompara ibintu. Reka gato nkwereke mu gihugu cyawe niba bimeze neza. Ntekereza ko ari nkabyo Claudine arashaka kubwira Karimba ati igihugu cyanjye niba urwanya igihugu cyawe, wowe kuki ubona undi urwanya igihugu cy'ukamugaya kandi nawe afite wenda ibitage afite ibya nenga bitagenda neza. Hari igihe nyine wambaye ikirezi utamenya ko cyeze, ku rundi ruhande wenda aho nge icyo ndi gushaka kumva muri gushaka point isa n'irimiraho bari abajene igitaka bo kandi bafite ibibabaje, kandi wenda tutari no muri ibyo bihugu. Niba mufite igihugu kimeze neza, that's good, ariko wa wundi banza umwumve we ese koko ni iki cyabimuteye, ibi cyari gikwiriye. De l'autre côté hari uko nari ntagiye gutanga urugero nko muri Libya. Ese koko bra muri Libya bo nabyo byari bikwiye, nese ubu aho bari naho bari ubu ni hehe heza. So ibyo byose nibyo abantu baba bakwiye kuganira. Muzungu njyewe ndi kuvuga u Rwanda rumeze neza, ariko njye ndi umukongomani. Hari abantu bavuga ngo u Rwanda rumeze neza, uhita uvuga ngo igihugu cyanyu. No, twe turimo kuvuga ibintu tubona n'amaso yacu. Ese agapawo uyu munsi topic ni Tanzania wenda n'aka karere muri rusange. U Rwanda why comparison kuki uri kuzana mu Rwanda cyane uri kutubwira ni byiza. Iyo comparison uri kuzana ni iki? Kandi comparison yawe ishingiye ku hahise n'abandi isi iri kwigerera. Ubu ngubu twebwe turi kureba hazaza, iri kwigereranya n'Ubushinwa, iri kwigereranya na Amerika, iri kwigereranya n'ubwo Buyapani. Wowe uri kureba abangaba duturanye byananiye. Umva u Rwanda wenda ruri muri progress, rufite ibyiza rukora, ariko ntago bivuze ngo u Rwanda rwo ruri perfect. Ntago ruri perfect. Bita binasubizana kera bavugaga kuba ibyo byose n'aya masosiyete n'icyo babifungura. Ese koko nibyo bita bigarantisa ko ibyo bibona, cyangwa se urubyiruko hari ibindi bintu narwo biri kwigira ureba weho ukomeza kwibwira ko hari ibyo wabaye. Ariko aba bantu ikibazo bafite Shema, buri gihe umuntu aza kutubwira ngo dusinze amahoro, ubundi se niki kigomba kutubuza amahoro? Amahoro n'uburenganzira bwacu kuyagira, nta nubwo ari favor abantu baba badufitiye. N'uburenganzira bwacu n'abakongomani kubera imyaka myinshi bamaze mu ntambara babasha ko muyasangira. Oya, ni inshingano z'umutegetsi gutanga amahoro. Ndabakupa mwese, reka agapawa tubwire ko icyo kintu nanjye cyo gusinda amahoro ni ikintu twumva tukumva turora abantu bashaka kudushyira. Agapawa ukomereza unafunga yego. Nimuceceka agapawa. Topic yanyu iravuga ngo Tanzania double point isomo ku miyoborere y'ibihugu bya East Africa. None se ko ndi kuvuga topic mwashizeho murashaka iki? Mwavuze igihugu kimwe cyangwa ibihugu bya East Africa? Ibihugu okay, no tugeze kuri iyo point ngaho tubwira uburyo. None se uyu ko host ntabwo azi titre ya space kandi ariko host ntabwo ayizi. Imiyoborere y'ibihugu bya East Africa ni iyihe somo twakuramo? Niyo topic. Isomo twakura mu Tanzania pana mu Rwanda. None se mu Rwanda ntabwo ari East Africa? Ariko kuki ibintu byose bahise bizingira mu Rwanda nuko uyu nakaminura muhine nta nubwo arakasa mutwe nakaminura mu Rwanda ni ubundi urashaka. Okay, tanga point zawe katugoye 30 seconds. Okay, umva jewe ahubwo ntabwo mushaka ibyo ndi kuvuga, ntabwo mushaka kubyumva. Ni iki kibazo? Reka tubyumve agapawa rwose, reka mureka agapawa adufungire. Gusa agapawa umve ko hano ngaho urubyiruko biragoye, kuko iyo uje ukabwira urubyiruko ati hano biri kugenda neza kandi babibona ko hari ibitagenda neza, ukavuga ko abantu basinze amahoro. Twabonaga ba Sadate barimo baraturira ba Dr. Rusa bakavuga ati abantu basinze amahoro. Ikibazo suko ariko ubundi point ni wowe uragaye ibyo rurubyiruko rwa Tanzania rwakoze. Oya, ntabwo ariko navuze. Navuze ngo urubyiruko ntabwo rukora imigaragambyo kubera ko urushaka president mushyashya. Bakora imigaragambyo kubera ubuzima bwabo bumeze nabi, kandi iyo ubuzima bumeze nabi abantu barahaguruka. Ubuzima bumeze nabi ni ubuzima bumeze gute? Nta mashuri, nta kazi, nta mahirwe ku bantu bose, nta buvuzi. Ibyo bintu iyo ubikoze genzi
uyishira ikijumba mu kanwa ntabwo ushobora gutera induru. Kandi ibyo bintu hano nabibonye ni mu Rwanda babahaye ibyo bintu, none se urabona bajya mu muhanda kumara iki? Okay, kare kose si utanga point gutyo uturindagize mu byanegeye ka twumve n'abandi Aga Paul akoze cyane. Ubwo ninde ukurikiye mubaye duhe reka mwanya sosiyete ntago mu mwanya sosiyete Friste najya dukorera mu nganzo. Murakoze ku kiganiro dufite hano, kandi ni ikiganiro kigamije kubaka. Mu by'ukuri muri East Africa ni byiza ko tuhatekereza ko niho iwacu, ariko hatazagera uza hano akaza kutubeshya. Ibi bibazo ni rusange, kandi ni rusange, atari uko twifuza imidugararo, atari uko twifuza imyiryane, atari uko twifuza intambara. Mu by'ukuri duhereye hano kuri Tanzania, ikibazo cy'urubyiruko bafite ibibazo binabakomereye ndetse binanoroshye kuba uwo ari we wese yabakoresha icyo atekereza kubera ibyo bibazo bafite. Rero mu by'ukuri iyi topic ivuga ngo nirihe somo ku miyoborere y'ibihugu bya East Africa, uretse baza gusigiriza kandi n'uburenganzira bwabo, dufite ikibazo cyo gukemura ikibazo cy'ubushomeri. Ahubwo dukwiye gutekereza ngo abayobozi bacu basinzira. Si ugusinzira kubera ko banze uru rubyiruko, si ugusinzira kubera ko wenda ibibazo batabibona, ahubwo akenshi birava wenda ku cyerekezo baba bafite, rimwe na rimwe baba batabonera igisubizo. Ariko mu by'ukuri igisubizo nta handi kiri, ni ugukoresha izi mbaraga zirimo zipfa ubusa. Wenda njye ari nk'ibishoboka nanabaza n'uyu muvandimwe wacu uvuyeho nkavuga ngo uko arimo abivuga nibyo, wafunguye kampani mu Rwanda hariya nibyo, wayifunguye n'uyifungura uri buyimaze iki? Igishoro giteye ikibazo hariya, ariko sibyo nenda kwibandaho nta n'impamvu yabyo, ko nawe abivuga afite wenda ibindi wenda n'uburyo abonamwo ibintu. Ariko iki kibazo kiri rusange, kiranakomeye, ahubwo dutekereze tuzamura imboni ejo kugira ngo wenda hatagira n'ibindi byaza bikadusitaza bigateza ikibazo. Mpamya ko n'iki kiganiro nicyo kigamije. Naho nujya kubireba winjiye neza, urubyiruko rwa Afurika, ntabwo nituvuga Afurika, East Africa irahita hari ababa bakemuye ibibazo, hari aho biraba bimeze neza. Ahubwo ni ukuvuga ngo ibi bibazo dufite muri Afurika nyaboneka bafite ijwi, kandi n'aba rubyiruko rwose ni ngombwa, ahubwo tubafashe dute kugira ngo bave mu bushomeri. Mu by'ukuri bigaragara ahangaha abana iyo barangije kwiga ntawe utabizi uretse kwigiza nkana, bose bahita bajya mu bushomeri. Ese nibyo bikwiriye Abanyafurika? N'uburyo twari dufite isanzure cyangwa dufite akarere kafasha kuba kakemura ibibazo by'ubushomeri. Nyamara kandi ibi ni ibibazo twatejwe na icyo ni ikintu cyiza, kuko nicyo abantu hano bibeshya kumva ko niba izo kampani kubikora byose bihari ni byiza. Ariko umuturage arareba kure akavuga ati hari umupaka wamfungiye, hari ibi n'ibi wamfungiye, hari amahirwe yahariye, hari ukunyangisha abandi, hari ibiki. Ibyo bintu abantu bakabyirengagira, kandi urubyiruko rero kubona yuko wamuhaye amahirwe, ariko muri bwa bujiji bwacu bwo gukomeza gukolonizwa rikona ko biriya byo wabimufunze. Naho ikibazo kiri, kandi hari abantu baba bashaka ngo tubibeshyane. Nta mpamvu yo kubibeshyana. Iyi nta nubwo ndi buvuga ngo ni nkundura wenda nziza cyangwa se twakagombye kuba twishimira, ahubwo n'ibibazo bitwugarije dutekereze, tuvuge ngo turwane urugamba dute kugira ngo ibi bintu nyaboneka turebe ko twagera ku intsinzi. Kandi rero intsinzi yaboneka abantu babyemeye tugatekereza neza, kubera ko ikibazo gihari. Mu gihe cyose abana barangiza amashuri ntibabone icyo bakora, izi ntugunda zigomba kubaho. Umwana ararangiza kwiga, arangiza ukamubwira ngo ajye kwihangira imirimo, arayihanga ayikuye he uretse kwibeshya no kubeshya abantu? Ni leta zakagombye kuba zibafasha, zikavuga ziti mwana we urangije kwiga ni byiza, ariko fasha igihugu gutekereza. Gutyo uramujugunya mu muhanda baramubwira ngo niyitekerereze, aratekereza ibikiza? Aratekereza iki? Mukurireho n'izo monopole n'ibindi byose. Ni ukuvuga ngo ariko none sosiya urundi rukugana no ku musozo, hari nuko natwe dushobora kuba twabyaza ibihugu byacu
mbese kwa kundi wasaba umubyeyi adashoboye kuba yakwafodinga, as long as ibintu biba biri kugenda gahoro gahoro, ahubwo ikibi ntibisubira inyuma, kandi urabona ko barwaniye ibisa n'ibiri gusubira inyuma. Wenda niba Magufuli yarabigejeje aha uriya akaba yabishubije inyuma. So ofete icyo nashaka kumvikanisha hano nuko tutahugira mu kunenga gusa no kuba twareba nanone resource naturelle tuba dufite. Oya, ikibazo cya resource naturelle muvandimwe urakoze, cyo ni ikibazo mbajije cyane. Ngibi ibintu nakunze kubitekerezaho cyane ntanga n'ibisubizo. Resource naturelle ntabwo uyu mwana yarangije kwiga kubwira ngo ujye kumuha amafaranga y'ubusa, ariko dufite ubutaka bukora. N'urugero ahangaho ushobora no kuvuga utabana bose barangije, reka tubajyane wenda mu buryo bwo kuvuga ngo tubahurize hamwe, nibashaka uburyo binjira mu buhinzi babikore wenda mu buryo runaka, bikusanye hamwe binjire mu buryo bw'ubuhinzi. Ariko niba bwinjiramo leta iri tayari kubafasha, akenshi uzasanga bakubwira ngo nibagende bajye kwisa, ariko ntabwo ari byo. Kandi noneho muri Afurika dukeneye ibiribwa. Reka ngusubize Social Africa, reka ngusubize. Sinzi ahantu utuye. Ishema ntabwo twahura muri izi makara, abantu benshi basabye umwanya. Ishema reka soza mu gusoza kwanjye rero navuga ngo iyi nkundura ni ikibazo tudakwiye kujenjekera abantu bajye kuvuga ngo hano ngo byakunze, ngo byarakunze, ngo ahangaha ngo ntibyakunze. Oya, ni ikibazo cy'Abanyafurika dukwiye gutekereza tukareba tukavuga ngo ahubwo abantu dukora iki kugira ngo dufashe uru rubyiruko turebe ko rwadufasha kuzanzamura Afurika. Murakoze murakarama. Mwaritse ngamuha amakuru uyu muntu urangije kuvuga ko nta makuru afite kandi aravuga ikinyarwanda n'Ikinyarwanda. Mwaritse ngamuha amakuru. Mumba ego agapore reka tugushimira, ariko reka twaduha ijambo. None se mumazi mudatanga amakuru, reka muha amakuru. Yamwandikire mu gikari, reka turebe namwe muyumva amakuru meza, reka nyabahe. Reka twumve Rukaka urabirababaje na Baklev then dusoza. Okay, muraho mwiriwe muranyumva? Yego turakumva twibuze turasakone. Okay, ni ku ntego ndakure bo. Ofete bino bibazo byo muri Tanzania abantu ni inzu y'umuturanyi yahiye, yo tujya kureba inzu y'umuturanyi yahiye, hari abazatwara ibyatsi, hari abazatwara amazi, hari abazatwara ubutaka ibitiyo bo ni nk'ibyo ngibyo. Ariko se noneho kugira ngo utirinda ko inzu yawe kugeraho bigenda bite, ni ukureba les causes profondes zatumye iyo nzu ishya. Nujya kora muri Tanzania, ntabwo ni Tanzania byabaye ejo bundi, byari muri Kenya. Ese muri Kenya bigenze gutyo byasize iriye somo. Nutujya kureba aho ngaho urareba muri Madagascar byabaye ejo bundi. Muri Madagascar byasize iki? Unureba inkuru byasize muri Madagascar urasanga point commun ni ubukene. Ariko ubwo bukene bwenyegezwa n'iki? Catalyseur c'est quoi? Le catalyseur nayo mu Kinyarwanda ni kinini. Catalyseur ku bantu ku bantu bajije urwagwa bijya bintu bita bashyira mu mutobe kugira ngo urwagwa. Urakoze cyane. Umusemburo muri Afurika muri rusange ni ibintu bibiri. Bimwe ku baturage muri rusange ni ikintu cyitwa ubukene n'ubujiji. Ubujiji kubera iki? Nujya muri Libya urabona ko ari ubujiji. Nujya muri Madagascar urasanga ari ubukene kubera ko ubwo bukene bwagezeyo bibyara ikindi kintu abaturage. Noneho nujya ku bayobozi urasanga rimwe ni ukugundira ubutegetsi, noneho abaturage bakabatera ubwoba bakumva ko bari muri tirani. So twe turabifata bibaye nka nikire ni paracetamol tunywa mu gitondo na nimugoroba na saa sita nimugoroba. So rero bigeze ngaho ikintu akantu kitwa kata ajyashungwa ya nyuma umusumari wa nyuma ni ikintu bita social media zaje uyu munsi. Izi social media zaje uyu munsi ukarebera mu rubyiruko rumaze hari iwacu muri Afurika dufite urubyiruko abana bari munsi y'imyaka 25 wenda 18 25 bagomye kuba bakora, urasanga ari plus de 2 milliards 500. Abo bose baricaye hariya. Ariko se nujya nge nicaye i Burayi, ese uzwandi bare nta bushomeri buhaba. Ariko leta barashyize ingamba z'uburyo nibura ubwo bushomeri nibura nubwo bwabo hari ingamba nkeya nibura zishobora gutuma barya abantu bajya umuhanda, bamwe rero bitwaze guhaga kuruta ko bafite inzara. C'est vrai. Ariko iwacu rero hari ibintu twajyaga mwese mwarabyize ku bantu bize muri secondaire zo mu Rwanda cyangwa se nihonge nize no muri Afrika hose niko bigenda kenshi. Ukirema Revolution Française, nujya muri Revolution Française yabayeho urasanga ikintu bashyira imbere ni bashaka demokarasi. Uriga demokarasi na Revolution Française birimo bizima n'ibiki, aho wize Revolution ya Tanzania ukiga Revolution y'u Rwanda ukiga Revolution y'Uganda uhatuye byagutwara iki kugiye kwiyibya abandi? Nicyo kwiyibya abandi twebwe uko icyo dusaruramo nuko gushyira imbere ngo byandi byitwa ngo uburenganzira.
sava ibyo bidu haraho byaje bikoze bizatujyana tukisanga ahantu habi. Reka njye kuri Tanzania rero. Tanzania, la Tanzanie n'a jamais connu notre parti politique, surtout, ndabivuga ntabwo igize igira indi shaka nibura challenginga naryo ryo ku butegetsi ngo naryo rishyira imbere imigabo n'imigambi yaryo noneho rinanirwe ngo bite kuza kubaho. Icyo cyabayeho. Najyanye cyabayeho uyu munsi aho babaye mu mahoro imyaka myinshi cyane baba aho Samia uyu munsi yarahari yabanjirijwe n'umugabo waje gutanga nibura challenge. Apana mu ishyaka gusa nubwo ryaturutse mu CCM azamukiramo nk'umuntu ufite ubushobozi bwo developa Tanzania kurusha ibindi byose. Muzarebe imishahara igabanya, ingendo z'abaministre arazigabanya, ibintu byose arabikora, arubaka, akomeza igihugu. Uwamukurikiye rero ariyo kubikomeza muri imishinga yari afite Magufuli nyinshi yarahagaze. Ubu ngubu ni mu myaka nibwo iri kurangira, hiyongeraho cya kintu cya faiblesse y'iki kuki atabikoze kandi amafaranga yarahari bya bindi ko byavuyeho nyuma none haza nuko abaturage bamwe na bamwe bagenda bafungwa babura uburenganzira bwabo, ngaho bamwe banyerejwe, ngaho hari ruswa yabaye nyinshi. Nujya kureba convoys yerekeza president wasanga ari convoys ari munsi imodoka. Rukaka point none nyine twe turi kwibaza izo ngingo ugezeho nizo turi kwibaza se biriya nibyo nyine bajya bikwiye guhagurutsa urubyiruko. Ese iranzira niyo babikoze bakwiye kuyikoramo kuki batangira batwika kandi nezo je bundi biriya bintu bizasaba kongera kubyubaka ari imisoro y'abaturage. Ese iranzira niyo nziza? Ese nyine abandi bakaba bari kuvuga ngo hari ababa babyisha inyuma nk'abandi basanzwe, yego hari abaprofitera mu nduru, ariko se urubyiruko rwigene nka biriya baba bafite ndiko tari kuvuga ati cyangwa niko kanya hari umuntu akunze avuga ati niko kanya baba babasigiye bakababuriza niba yari kuvuga ati abo bandi kubarigisa kubimba ibintu none ako kanya gato babasigiye akaba ariko noneho banyuzamo babereka ko ari ukubitwika none ibintu byo navugaga rero umuzurukaze rwose musubize rwose aho ngaho mbonge urambabarira ntabwo ndifate kote imwe, ndafata kote yo gushima urubyiruko kuko nta yindi nzira yari ihari yo kuba Tanzania cyane cyane yo umutegetsi muri Afrika yamaze gufata abaturage b'amatwi. Reka niyo mvugo murabizi mu Kinyarwanda, nta yindi zo dufite, yamaze kubafata neza, nta bundi buhumekero bwari busigaye. Yari yaramaze kwekarta abantu bose bafite imbaraga bamuchallenginga mu matora, bacalenga CCM mu matora, every no muri CCM imbere hagati nabo yari yaramaze kubacecekesha ku buryo we ari wasigaranye afite inkoni ya nyuma. So rero urubyiruko hariya none wakubitira bya bindi bamwe babuze abandi bagite na bwa bukene bw'urubyiruko, nta zindi opportunity urubyiruko cyo kuzabona kuko ibyo batabonye mu myaka 5 ntibazasubira kubibona, ntabyo bazategeza mu myaka 5 isigaye. So nta yindi zabare bafite yo kubinyuzamo. Ngewe cyo nabagayaho ni kimwe gutwika bijya bintu ugakabya kandi mugere basigikiwe n'iki ntabwo bari kubasigira bato, ariko nabyo ingabo zabihoreze zirabareka bagombye ko izindi bagenda bakajya mu muhanda bakabloka ibindi bintu byose. Ariko nabwo nanone kongera ukareba ese ko polisi yari yamaze gutanga amatangazo menshi iri gushyiramo na TGS ziri kuzibakubitamo rurakora iki? So rero mu munota wa nyuma navuga nti s'il vous plaît, abanyafrika waba afite conscience y'ikiwe arakarama uburenganzira dufite. ntago bara le ministre c'est quoi en français, c'est quoi ministre c'est un serviteur. Aba bayobozi dutora naba tugomba muri ya mirongo yo kudukorera tukigomwa tukabishyura. Rero harabitwaza burya ibya hari ugeze kubivuga bitwa Murambara Muvuge bitwa ni example yatanze kandi avuga ijambo ry'ukuri. Ntuza uyu mugabo Bamporiki, honorable Bamporiki yigeze kuvuga ati ngo niba uri ministre kano kanya ukajyana ubutumwa kano kanya ajyanye uri ministre mu Rwanda ujyanye ubutumwa muri Cameroon, wowe uraremera kurusha ubutumwa. Ubutumwa nibwo bwagombye kuremera kuruta wowe kuko numara kuvaho na wa murinzi wari ufite nibo zagomba kurinda bwa butumwa, azagumya bazarinda indi baburagije. Abaturage rero s'il vous plaît bagombye kumva ko ibyo bayobozi batugomba ntabwo ari favere, ni uburenganzira bwacu, barinda ingoma kuruta uko barinda igihugu. C'est ça le problème, bakarinda ubutegetsi bwabo. So murakoze rero iki abanyafrika ignorant turenga imbibi. Social media ni nziza ariko ziri kutwangiriza urubyiruko kubera ko zitariho. Ibi byose ntibyabaho, ariko nanone kubaho kose tuzikoreshe neza.
kandi dutangiye kuko niba amafaranga azajya kubigira tuzajya kuyakura hanze bidusubize mu bukene kurusha dushake izindi nzira zatuma tuba blockera mu mihanda ntabwo bazaturasa ariko gutwika ntabwo bikwiriye murakoze reka tugushimire bantu mufite neza rwose nimukajye mubura buri wa gatanu na buri wa kabiri mujye muza tubiganiro kuko iki nicyo gihe cyacu ngo ibyo twaza twitotomba natwe tubigere muri hari okay nibigira sinzi ndi kurisoma neza aho kwiye tukazamuka ubwo n'abandi bantu twongera gufata turafungira kuri bano nawe ugira icyo tugezaho urasa ku ntego ubwo San Jacques nawe arakurikiye murakoze sitwa mu nyumva ni sawa turakumva murakoze kuri ikiganiro isomo ku miyoborere y'ibihugu bya East Africa isomo je novuga nkuko muvuze ngo ndase ku ntego ni ukuraba ingene abanyagihugu bihangana muri rusange mvuze abanyagihugu bihangana muri rusange ni ibintu byinshi twagiye tubona twarabonye le printemps arabe mu bihugu tutari twiteze ko hashobora kubaho ko abanyagihugu bava hasi bagaharanira uburenganzira bwabo twarabonye muri Afrika de l'Ouest ubu naho turiko turabona ariko biraba byabaye muri Kenya bibaye no muri Tanzania isomo je ku bwanje mbona rero nuko umunyagihugu arashobora gukandamizwa agatekereza mu kirundi ni kuvuga agaceceka akihangana kugera ku rugero umwe wese agerageza kwankesa leku de façon individuelle ubwiwe mugabo hakagera igihe novuga ca conscience collective umwe wese yisanga hari atababwiye uwundi kubera akababaro yabitse canke babitse mu mutima imyaka myinshi kubera intwaro idashimishije ari uhejeje kuvuga cyane ati bitwararika kuzigama canke gufata kugumana ubutegetsi kurusha kuraba uko batwarira neza abanyagihugu babatoye babashizeho rero ikintu novuga nk'isomo kuri iyi miyoborere turavyabaye muri Tanzania isomo ya mbere ikomeye ni ukubona yuko umunyagihugu arafise uko yihangana umwanya muremure kandi umwe wese kubyiwe ku giti ciwe hama wa mubabaro canke ya mécontentement yagize umwanya muremure iki exprima muri publique hagira akantu k'imbarutso kamwe gatuma bose bisanga mu byo bisanzemo muri Tanzania twabonye ni ukuvuga yuko byose birashoboka iyo umunyagihugu yakandamije umwanya utari muto canke yimwe ijambo umwanya utari muto cane wanashaka biragaragara cyane kuko nimba hari igihugu cya mbere mutabona yuko bishoboka ngaha muri East African Community ni Tanzania abanyagihugu baho bari bahoze bacecetse kurusha ndikongereranya n'igihugu cy'u Burundi cyacu ubona yuko nubwo hatari bwaze n'imihora yoroshe ko turonka aho tuvugira utikanga umupanga baragerageza bakita mw'ibarabara bakiheba kandi babona yuko n'ubundi baja gushirira ku isongo ariko Tanzania yari igihugu utari witeze ko ikintu kimwe gishoboka nk'iki ibyo byerekana rero yuko tout est possible je sinobigereranya ngo niko yari iyi generation Z ni igihe umwanya wa revolution ubugeze igihe inzamba ya revolution bigeze nta numwe avyura uwundi nta numwe akangura uwundi birashoboka rero mu mwanya wari wose ikintu wanashaka kigoye gutahura benshi bavuze ati ni bibi ko bashenye ibintu byinshi ko mwabonye ko baturi ibintu byinshi aho nukuraba icyo mutwita mu gifaransa ko bavuga ati la foule n'a pas d'âme iyo wamaze guhaguruka hari ibintu utabugishobora kontrola muri ense zawe canke za groupe z'umugwi murimwo ku buryo ako gashavu l'expression y'ibintu byose aba yaragize encaissement biba ukuntu udashobora kubikontrola kuko ibintu ariko aragira mu minota 10 canke mu minota 30 ariko araturira bingana n'imyaka 10 canke 25 canke 30 aba yarabitse mu mutima canke mu buzima bwiwe meme biba biri transmis de génération en génération aho rero biba bigoye la ngenda bivuye nk'umukriminologue biba bisigaye ari ukuvuga uti ni yahe siguro noha iyi nyifato yaba abanyagihugu bageze kuri urugero rwo guturira ibintu bari bazitwara banakeneye n'igihe bo bari bibohoye bonakeneye abari gutanga nuvuga ijambo abari nka expression ya encaissement y'umubabaro muri rusange rero isomo muri rusange mbuze uko mbonye byabaye muri Tanzania ndavyerekeza ku bihugu byose byo bitwara guta impera ku Burundi ugahita unanatubwira se ubona ko izi tentative nazo zishobora kuba zishoboka muri bino bihugu kuko nk'uko uvuze ati niba Tanzania bishobora kugenda kuri ubwo abandi ngo byaba bimeze gute tunatubwire niba naho zishoboka hose birashoboka cyane ahantu hose umunyagihugu yakandamijwe birashoboka cyane kuko ni ikintu uvuga uti
buriya ikintu kigoye ni cya kintu uvuga ati ni ikintu cya politike n'abantu bababwiye ati nimugire ibi tuzobaha ibi mudufashe kugira dushika ahantu ariko iyo ari umunyagihugu yivanye hasi wenyine kubera ku kababaro ka bose ka benshi birashoboka nicyo gituma nayo mvuga n'insimbije uvuga nti ku Burundi hoho biranoroshe kuko abarundi bakandamijwe biteye ubwoba ku buryo ni nacyo gihugu wanashaka novuga ko ubutegetsi bwabo burezwe novuga parrain ari umuhagarikizi mu kirundi parrain ni Tanzania muri rusange CNDD-FDD y'u Burundi itwara Burundi kandamije abanyagihugu Burundi rero nofata yuko umwanya wose ikintu nk'ico gishoboka mu Burundi kurusha uko twari twiteze muri Tanzania wanashaka kandi hose babona ko bishoboka muri Congo murabona ko bishoboka kuko umwanya wose uravye soulèvement très négative bashobora kurya abantu ari juste umuntu wavuze ati twagiye bobo nuko babashikiwe na leta urabona ko hose byashoboka atari muri Tanzania turavye imyitwarire canke inyifato y'abanyagihugu muri rusange qui peuvent encaisser pendant des années avec uyu mugambwe wa CCM ari wo novuga umugambwe umuvukanye na CNDD-FDD naho rero mvuga muri rusange ko umuntu wese atwarira neza akandamiza abanyagihugu akabima ijambo akabima ko bagira uburenganzira ku byo babirira kuya gushika naho batagira ijambo abone ko bishoboka mu karere kiwacu murakoze urakoze nibyo turamushimira avuga ati uriya mujinya mujya kubona uriya muturage ajya gutwika ibintu ati burya mubibona gutya ariko n'agahinda aba yaribitsemo imyaka 30-20 bikarangira akakweretse mu minota 5 ikindi ati ibyo bintu birashoboka ko n'ahandi byaho kuko igihe cyose umuturage azaba agikandamijwe niyo mpamvu twavuze ati abantu bibwira ko hari aho babiri kugenda neza nabo hari icyo baba badasobanuye neza reka mbashimire ko nanabibutsa tubwo dusigaje babiri ba nyuma iyi ni movement ya panafricanisme y'abakama by'umwihariko nk'uko na muganga warabitubwira bishyize hamwe kugira ngo ibibazo byose tubona byo muri Afurika tubirwane tubigeremo hari atari nko kuvuga ngo turi ishyaka cyangwa se ati duhagaze kuri uyu ahubwo tubigendemo mu mwuka w'abakama si twitaye ngo harajyaho nde gusa ugomba kujyaho ni ukorera umuturage n'udukora mu maboko yometse ibihugu ibindi ntago urubyiruko rwose dushaka kujyamo reka mbashimire reka ishema Steve na akabaje ako kabazo wenda n'undi ubuzamuke Sanjake niwe ukurikiraho nango ndi aze kubimbwira agiye gukurikiraho niyo mugabo Sanjake wari wavuze ko ari yewe nyine hari uko icyo nemera cyo ni kwa kunda abarwayi bajya kwa muganga ni kwa kunda abarwayi bajya kwa muganga ariko temperature batazinganye bose bakitwa ko barwaye ko temperature batazinganye urashobora gusanga Tanzania uko batsikamiwe bo agahinda kabo nibo bakazi nyirizi nabo baba mu daily life yaho umurundi akaba ari uko barabo muri Madagascar nabo nuko so ariko tukongera tukibaza se nkibi byabaye muri Libya kandi hano twirirwa tunaririmba Gaddafi ko ari umu panafricaniste ese byo rurarubyiruko nirwari rwasinze amahoro ese byo ubu ruriho gute so ako nako wenda nibigira niwe nari kuza kukabaza ariko nabona kanye nako nundi wese uzamukaze kukambwira ako nako abantu tugatekerezaho so murakoze ukurikiyo yazama murakoze Sanjake akurikira tubutse ko twashyize link ya WhatsApp hano groupe muri comment abatari muri groupe mwaza kujoiningamo kugira mujye mubona amakuru Sanjake akurikira ego murakoze ndabashimiye mwakoze topic nziza ku bibazo biri muri Tanzania je nagize amahirwe yo gukurikirana kuva mbere politiki ya Tanzania uko babitwara uburyo babayeho abakoza ishyaka riri ku butegetsi kuva kuri Julius Nyerere ba Mwinyi ba Mkapa ba Kikwete kugera kuri Magufuli n'uyu mumama mu by'ukuri Tanzania bari bararambiwe itaka rimwe yitwa CCM Chama cha Mapinduzi baragenda kuva muri 61 habaga itaka rimwe muri 61 Julius Nyerere Kambarage Nyerere afata ubutegetsi 64 biyunga bahinduka icyo bitaga Tanganyika ariko biyunze na Zanzibar bayigira igihugu kimwe Zanzibar baragenda barakinagaza harimo ba Karume bamuzi ba Karume bo muri Zanzibar bakorana ariko buri gihe Zanzibar irashaka no kwikukira kubera ukuntu bayikandamiza ariko habaho CCM yahoraga ibafosa kuba iruhande rwabo kuba bakaba igihugu kimwe ibyo ngibyo ahubwo Sanja n'ubu ngo bafite ID zitandukanye sore kuguca mu bafite ID zitandukanye ngo hari n'umwe wa Zanzibar mwagiye mureba no muri coupe ya Sekafa habagamo ekipa abiri Zanzibar akabaho abarebye amasekafa abatari batoye habagaho Zanzibar akabaho na Tanzania bakaza ari ibihugu bibiri bije bitandukanye kandi bitondeye igihugu kimwe barangije rero haje kuvuka icyama cyangwa itaka bitaga Chadema
chama cha maendeleo na demokrasia. Iyi yari kiyobowe n'umugabo bita Freeman Mbowe, ndabona yongeye kandi gutekinga over aho bafungiye Tundu Lissu. Tundu Lissu njya numva mufata Magufuli mukamugira ngo ngo ni ibiki, ngo ni igitangaza. Magufuli okay, arapfa kuruta abandi duturanye hariya mu karere, kuko yigiraga politiki yo yari yo kwegera abaturage bo hasi, akaberekana iriya yari ukwari ubucuruzi buto ya politiki yiwe. Ariko iriya mu gikari yore yari mu yindi ntambara. Nta gihugu kitagira icyo rero irimo bano aba bakiri b'abamiliyarderi b'abarabu b'abatanzaniya n'abandi bacuruza batoraga ibintu. Urabona bafite amabuye yabo, bafite ubutare mugani w'abarundi bwabo buri unike ku isi bita Tanzanite, bwari bukaba bukontorora ku isi yose. Icyo kintu kiba gihari. Noneho Magufuli we ashaka kuza asa nkaho apushingaza na agenda yiwe ya politike yiwe. Yari umuministre, mujya mwumva ngo bamwitaga bulldozer, but you don't know the meaning of being bulldozer. Yabaye ministre wa infrastructure, en tout cas Dar es Salaam yagize neza. Icyo kintu abaturage bari bagifite muri buko. Igihe yari ministre yabubakiye umujyi, yubaka ibiraro, madaraja, akajenga madaraja aribyo biraro, akafite imihanda. Niyo mpamvu bamwise ngo he's a bulldozer. Yakoraga amanywa na nijoro. He was a hard working man. So rero birangije mu gihe Mukapa niwe wamuzanye, arambwira Gombe kuba rwandira kuba perezida. Ariko mugenzi we Kikwete ntabwo yamushakaga. Yaranabivuze, niba mwarakurikiranaga politike Tanzania, nyikurikirana hafi. Ego Jean Jacques turasa ku ntego nyangane gucema ijambo. Yego nashakaga petetre kubisobanura neza kugira ngo tugere kuri iyi dossier y'uyu munsi muri kubona aba saze gutya. Noneho habaye ishaka rimwe rukumbi, reka nihute. Rya shaka rimwe rukumbi riragenda yitwa ko rifizanya andi mashaka, ariko riyamirira muri yo ntibagire ijambo. Sisima akaba arikora ibintu byose yari green, umuntu wese yagombaga kwambara icyatsi kibisi. Igishaka rya CCM. Noneho havuka bano ba revolutionnaire, nibo nafatanga na ba revolutionnaire, barimo ba Freeman Mbowe, barimo ba Tundu Lissu, barimo ba Lema, batandukanye bagenda kare bavuga twe turi generation igomba guhindura ibintu. Ufuri yaraje Tundu Lissu ufunzwe niwe wamurashe, bamurasira utuyemo abadiplomate, utuyemo abatanzania n'abapolisi gusa, harimo abasirikare n'abapolisi. Bamurasa amasasu arenga 25 cyangwa 30, yapfa. Baramwipa bakamujyana muri Kenya, agenda kwivuza mu Bubiligi. Madame Samia Suluhu Hassan, Magufuli amaze gupfa, kubera ko mwavuze ko ngomba kwihuta, nagomba ko ibintu ukuntu bimeze, aramubwira ngo garuka. Agira erere, aramugarura. Tundu Lissu amugaruye, azana cya kintu abaturage bamufite bati umuntu yarapfuye, n'umurame azabaho imyaka yose, kandi n'umupolitisi mwiza, hize lawyer, n'umupolitisiye, n'umuntu uzi kuvuga. Arangije agarutse aramubwira ati mugomba kumereza indemnisation, mwarampemukiye n'iki. Batangira gushwana. Noneje muri Chadema, Freeman Mbowe na Tundu Lissu basa nkaho bahanganye. Tundu Lissu ishyaka ryo bari ryo risohora nk'umukandida, bisohoye nk'umukandida. Bageze igihe begereje igihe cy'amatora, uyu mumama erere ya mbere yakoze yafashe Tundu Lissu avuga ati uyu muntu ntabwo tuzamucika. Bamwumvikana ati mumushyire muri prison, bamushyiraho kesi ya trahison. Bamushyizeho kesi ya trahison, baramufunga. Bamufunze, mwagiye mukurikirana urubanza rwiwe, mwarakurikiranye cyangwa bamutangiye kwikurikirana ubu ngubu. Tundu Lissu ejo bundi imyigaragambyo ijya kuba, bashatse kumurekura, aravuga ati hoya yenda guma muri prison, byose byari kumujya ku mutwe. Yigumiye muri prison, arangije abaturage batware tubyiteguye. Njyewe bino bintu ntabwo ari bishyashya. Hano harimo ikintu bita umukubuzo mu karere, harimo umukubuzo next to Uganda, next muzabibona, harimo umukubuzo, hari ibintu bigomba guhinduka hariya mu karere, muzabibonesha amaso. Twari tubyiteguye. Hari umugabo bita Turaje, abantu bajya bita umusazi. Ukiraho Jean Jacques, urabona ari abanyagihugu bari kubyigenera cyangwa kwa kundi harimo akaboko kamatse ibihugu ibibaye byose tubirashinga ibihugu ntabwo yareka kubishyiramo akaboko. Byumve neza, bagombaga ibintu. Uyu mugabo bita Turaje, abantu mujya mwita ngo ni umusazi, abandi ngo niki, ngenda mwemera muri politiki, tugatandukana ku bintu by'amacakubiri yiwe. Umugabo Turaje, ibi bintu hashize amezi 7 abitubwiye ko Tanzania yagiye kuzaba ikibazo gikomeye.
njye ndabyibuka abitubwiye ati Tanzania hazaba ikibazo gikomeye kimwe kirenze cyagiye Tanzania riri muri Kongo abasirikare bayo ati ubu ngubu Tanzania niyo target yarabitubwiye ibyo njye ndabyibuka harimo akaboko kamaze ibihugu ariko abantu bari barambiwe erega reka nkubwire ikintu kimwe nibyo ndi bavuga ngo nukorosoro wabyukaga urusoro wabyukaga abantu bari bamaze kurambirwa Chadema umuntu wese agomba kuba muri Chadema ku ngufu mugende murebe namwe amashyaka y'iwanyu mugira abaopoza mu bihugu byanyu mwese hamwe mugira abaopoza bitwa ngo n'abaopoza ariko baba muri parti ziri ku butegetsi zikitwa hari umwe ntavuze mu gihugu runaka nigeze kumubaza arambwira ngo baba muri parti politique ngo uri muri opposition ndamubaza ngaho mbwira icyo unenga ishyaka riri ku butegetsi byanyu arambwira atangira ry'indimi ngo urabona ngo twebwe ngo twiteje imbere ntabwo ari byo ndikubaza tubwira icyo unenga ishyaka riri ku butegetsi bwawe kuko iyo umuntu yabaye umuopoza ugomba kwiyopoza ku kintu ukavuga ngo yewe impamvu niyopoza kuri ikintu ni ukubera ko umuntu ko ari byo badakora byiza njye nakora byiza arya indimi aho batangira kunyita amazina kubera ko mubajije icyo kibazo ni no mu bihugu byacu hariya nta opposition yewe wahera no muri Kongo iwacu nta opposition y'ishyaka ryafashe riba ari utangira no muri South Africa zaine urebe igihe ANC yabereyeho nuko za TFF ziri aho ngaho zitwa ngo ni opposition ariko barazika so rero hano harimo umukubuzo mu karere buriya byatangiye muri Kenya mu byitegure neza cyane kandi abanyakenya bo n'abasazi wabonye ko baratangiye kwambuka imipaka ngo baje gutanga umusada tabareba tayari baje gutanga nakubaza niyo babareka nakubaza arabe ni nka prenta arabe igiye kuba muri Afrique Noire numara kubyumva ibyo bintu nyine ko byabaye muri nuza muri Maghreb urumva muri ziriya pe Maghreb Tunisia murabyibuka mwese byabaye kuntu nyuma ya mu kubuzo hari ya Tunisia leta na Egypte leta mwumva tangire mwitegure no mu bindi bihugu bituranye buriya agakiza bimwe bita ngo nagakiza mu buryo ngo kaje ngo kwisi buriya byatangiye kabaye so rero abantu ikintu cya mbere bitwigisha isomo ko ugomba kureka abantu bakagukunda ntubakundisha abantu ku kibatera cy'umupanga ku ngufu ngo twumve ngo turagukunda ariko tutagukunda mu mutima dukorera ibyiza numara kudukorera ibyiza Magufuli n'ubu ngubu nubwo behind the curtain yakoraga amafuti ya politiki yarashowe mugenzi we yo hasi kugira ngo Samia Suluhu Hassan ari bya yakoze ushaka gusenya system ntabwo ari Samia ntabwo mufite ikibazo nari kuvuga byinshi byaba abasirikare uburyo byatanzwe abasirikare rero bazafata ubuti uburyo batumye uriya mukapiteni wabo kuza kuvuga ibintu by'amabanga yabo y'igihugu akabita hanze uburyo bafashe pole bakamufunga wari uri muri system akabavamo system ntabwo Samia nta mafuti yakoze nayo yakoze yatari barashaka gusenya bakipete basenye bariya bamiliyarderi b'abarabu nibyo bintu bashaka gusenya system ariko ubundi ishyaka hari uko abantu iyo ngo ishyaka rimaze igihe udashobora gutandukanya ishyaka n'igihugu nangwa umukuru w'ishyaka n'igihugu n'ishyaka ibintu nk'ibi sinzi ko bajya bisobanura muri Gralake wenda twumve muzungu mu kurangiza muri Gralake ukritika parti politique bakakubwira ko uri umwanzi w'igihugu igihugu cyabaye umuntu ahita b'igihugu ntuvuga umukuru w'igihugu ututse igihugu birababaje Très merci kuri ikintu cyamubaje gusa ni kimwe n'aba bamizitiye biherewe amafaranga ngo baze kwamamaza ishyaka bari gutwikirwa ibintu nibo bari kubizira ubwo nabo bazava haje abandi bamizitiye bazamuke twumve I think niyo mugabo na Gaviden tugasoza right yego n'abandi turi gufata abari kuri requestinga mwihangane byashyushye ariko ubu amasaha yagiye tubashimira abantu barimo baragenda rwose mujye muza buri wa gatanu tujye tuganira na Sanja tugiye kuba byiza tuba twatangiranye nawe bari kudufasha gusobanukirwa byinshi niyo mugabo wajya imbere yego murakoze cyane mwese ndabashuhuje ikiganiro cy'uno munsi cyaryoshye nanjye ikintu nshaka kuvuga ibintu biri kubera muri Tanzania bigomba kuba isomo muri East Africa kuko ngira ngo murabyibuka ishema igihe muri Kenya urubyiruko rwigaragambyaga na Dr. Rusa twegeze kuvuga ko bino bintu bimeze nka Arab Spring muzungu wabamyutinze muzungu yawe yabamyutinze sorry n'amahoro yego twegeze kuvuga ko bino bintu bimeze nka Arab Spring
ko hari bizasiga byangije ibintu byinshi kandi hari abategetsi bazasiga bavuye ku butegetsi. Rero muri Tanzania ikintu mbona kiri kuba aka kanya gikwiye kuba isomo ni uko umuturage agomba kuza ku isonga aho kugira ngo asongwe. Ibyo bintu tugomba tubivuga buri munsi. Umuturage hano muri East Africa agomba guhabwa intebe, ntago niwe mu wa mbere, kuko sinzi impamvu niba abaturage uwitwa kukorera batagushaka aho ugashaka kugumaho ku ngufu, ubwo se niba ubikorera se. Ikindi tutakibagirwa ni uko aka kanya ibi bintu biri kuba muri Tanzania ntago ari Tanzania gusa, ntago ari aba TZ bari kubikora. Niba mwabonye amatangazo y'inteko y'ubumwe bw'Uburayi, sinzi ikintu bishaka hano muri Afurika, kuko bitari kubera iwabo barashaka iki hano muri Afurika, ngo bahise bamagana amatora yabayeyo, banabategeka kugira ibyo bakora. Byumvikana ko nyine bafite amakokabuko. Ikindi muri Tanzania ho byari bimaze kuba byinshi, nk'uko mugenzi wanjye witwa Sanjak bivuze, bya Tanzania ni birebire, ni byinshi, ariko ngira ngo Tanzania yaryoshye kuva kuri Nyerere kugeza kuri Benjamin Mkapa, kongera Kikwete we avuyemo yabaye mubi ku baturage, hagaruka kuri Magufuli. N'ubundi ababivugaga neza bavugaga ko n'ubundi atari Suluhu uyobora, ari Kikwete uyobora, kubera izindi mpamvu zabo ziri inyuma. Kuko urebye imigambi Magufuli yari afite byose, Samia Suluhu yaraje ahita agira gute, arabifunga, kubera ko n'ubundi Kikwete ntago yamwemeraga, nubwo basimburanye ku butegetsi ntago yagize amwemera. Aka kanya navuga ko ijambo Magufuli yavuze mbere yuko apfa ririmo rirasohoka, yageze kuvuga ngo siku moja mutanikumbuka. Aka kanya rero abaturage baramukumbuye kuko yari umukozi, niwe yabashyiraga imbere. Amaze kugenda bagira ngo uwo umusimbuye azaza abashyira imbere, ahubwo aho kubashyira imbere abegezayo, tangira kubagira. Rero ku giti cyanjye jyewe sinemera ko uburyo biri gukorwamo ari bwo bwiza, kuko biriya bintu bari kwangiza bizasaba imyaka n'imyaniko kugira ngo babyubake. Ibyo ndabinenga pe, ntago nemera imyigaragambyo, ibintu byica ntago mbyemera, ariko kubera ko nta yandi mahitamo bafite kugira ngo bagaragaze akababaro kabo, bagomba kubigaragaza nyine bakareba ukuntu bigenda. Ariko iriya siyo nzira nziza jyewe nemera byakabaye bicamo, ahubwo bibe isomo hano muri East Africa n'ahandi hantu abayobozi bumva ko hari ibintu bima abaturage cyangwa baremereye abaturage, babikosore hakiri kare, kuko bitari iby'umweyo uravugiriza ni umweyo ni ugukubura, kuko ni ibintu birababaje pe, birababaje cyane, birababaje. N'ahandi burya si impamya ko niba urubyiruko wa mugani nk'uko nasanze mubivuga, kuko naje nterereho gatoya, sinibaza uburyo buri mwaka mu bihugu byacu muri East Africa hari ibihugu bimwe buri mwaka usanga harangije abantu kaminuza hafi 300,000. Abo bantu 300,000 bazaza gukora iki? Kibaza ikintu bakora, baraza bicara aho ngaho. Hari akantu njya mbona ngo ko mu masection twize nta biyede birimo, iyo dushoje biza gute? Gukora ikiyede biza gute ko ntabyo twageze twiga? Urumva byumvikana ko systeme z'uburezi zacu zirapfuye, kuko nyine zitwigisha ibintu tutagakwiye kuba twiga za Revolution Française, tukiga ba Napoleon bapfuye kera, nta hantu ku isoko bihari byo gukoresha kugira ngo basi n'ibyo wize ubikoreshe witeze imbere, uje gutega amaboko. Ibyo ni ikibazo gikomeye rero, kandi urubyiruko ni rwo rwinshi, niba rubayeho nabi ntago uzigera. Ariko niyo mugabo njyaho sinjya mbumvikana wenda n'uhavuga ko abize babura akazi. Inzira ya mbere wenda kwiga bya mbere icyo bivuze kwiga igari kujijuka, niko byumva. So akazi nayo ni indi etape kamene. Ariko akenshi muzungu wibuka biga nubwo ko kazi kabura, ubwo nabyo bijyana na production y'igihugu n'imikorere na gahunda y'igihugu. Ako kwiga byo ntekereza kutabigaye, right? Muzungu wibuke ko uriko systeme zacu z'uburezi muri Afurika twiga kugira ngo tujye mu kazi, ntago twigira kujijuka. Ahanini ntago ariyo ntego. Nanjye nuko nta section yo kwiga ubu president ibaho, niyo mba narize, ngira ngo twese bayishyizeho ngo biriya ntago byigwa ngo ni imbuto da. Iyo bayigira ku mbunda kurwana mpaka bigeze. Biriya ngo bishobora kuba ari nk'imbuto, cyangwa bikaba ari nk'umurage, cyangwa bikaba ari imbunda. Reba garika tukabeza na gabigonga fu. Murakoze cyane, nicyo nashakaga kuvuga. Murakoze Gavire kabare dusorezaho. Urakoze cyane, ndabasuhuje. Ino topic ni nziza. Ngewe ku bijyanye na Tanzania nkunda gusoma amakuru yaho cyane, nk'uko Sanjak yabivuze. Ibibazo bya Tanzania wenda nuko byandikwa cyane cyane mu Giswahili, ariko ibibazo bya Tanzania abantu benshi kubakurikirana ibiberayo
hari ibibazo byinshi cyane, hari ibibazo byinshi. Buriya Tanzania ni ahantu bakiri inyuma cyane mu bijyanye n'uburyo wenda ntabwo ahantu hose ari interinete, abantu babasha kwakisesinga kuri interinete si benshi cyane. Kandi Tanzania ni igihugu gituriye cyangwa se gituriye inyanja, gifite icyambu, ni igihugu gifite uburyo bw'ubukerarugendo rwose buruta ahandi aho watekereza aho ariho hose. Tanzania ni igihugu cyakabaye kiri imbere mu bindi bihugu byose byo muri East Africa, wenda gihanganye na Kenya. Ariko bijyanye n'uko mwagiye mubivuga, burya hari ishaka riba ku butegetsi bikaza kugera inyuma bigasa naho